Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Ami yebi mawa danase. Onye danase, senyami yebi mawa danase. Eya sedan kwa, keep watching Kumawood TV. Victor Oye, ehona mensomeshe, nyami israel. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Asida Yedimu nyami, Yedimu nyami, Yedimu nyami. Asida Yedimu nyami, Yedimu nyami, Yedimu nyami. Eyo musom for fan mensa junior ni. Me pesa okoswa na wo Kumawood TV. Eye ya Yedimu, yankoswa hwe nyami Israel. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Uye mami, uye mami, uye mami, uye mami. But your family George Wahin, cause we are Kumawood TV. Now life ain't the same. That God bless you too much. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. So far so good. Me who say Kumawood TV, TV a o sha wa nkasa wani beje amo who say TV pa na o hwe no. Mujuma di nso so far so good. Yada masepa Kumawood. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Yami woni na enye Yesu no di amame. Yami woni na yana do Morocco. Sete chama da bodiem. Emoja widimu afusane. Metwa yejo ama no da Kumawood yakasedium se wanhwe Kumawood anu aho upetiru papa ye Kenya miasem ye entertainment football adie bia na koso wiase bia se wi Kumawood a miniti bia obi na fo Kumawood yakasedium ya mi sha se we Kumawood. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV aba Amansane, Yena Yedimu. My name is Valentina. I also watch Kumawood TV. Kumawood TV, Yena Yedimu. Keep watching. Kumawood TV aba Amansane, Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ashe Amansane, winna no baby ya. Kumawood TV aba Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV aba Amansane, Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ashe Amansane, winna no Titi nyami wo uyo. Titi nyami wo uyo. Tiasida. Titi nyami wo uyo. Tiasida. Titi nyami wo uyo. Tiasida. Titi nyami wo tiasida. Kumawood nyami wo tiasida. Titi nyami wo tiasida. Yada wasya ensado. Yeyi waya Yada wasya ensado. Yeyi waya ensado. Yada wasya ensado.
Yadawasia Panasado Yewaya Uninyamia Omaya Diye Uninyamia Omaya Baba Yadawasia Asado Yewaya Asado Yadawasia Asado Yewaya Achaya sama dipachi Yadawasia Asado Yewaya Asado Yewaya Unina Omaya Diye Unina Odiya Kona Odiya Yadawasia Asado Yewaya Asado Yadawasia Asado Yewaya Asado Yadawasia Asado Yewaya Asado Yadawasia Asado Yewaya Asado Wacha yasoma dipachi Yadawasi Asado Kona imu Yewaya Asado Da 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 Yewaya Uninyamia Omaya Diye Uninyamia Uniye Kona Uniye Bada Uninyamia Yadawasia Asado Yewaya Asado Praise Yadawasia Asado Ani asori manyina Yewaya Alade Yadawasia Sada Yewaya Asado Yadawasia Asado Yewaya Asado Dadanyina Namosume Radi Usada wadi moja Kawo Toye Dadanyina Namosume Radio Amame Watobio Dadanyina Namosume Radio Dadanyina Namosume Radi Usawadi moja Jakukro Natoye Dadanyina Namosume Radio Amame Watobio Amame Watobio Dadanyina Namosume Amame Watobio Amame Watobio Dadanyina Namosume Amame Watobio Amame Watobio Samasya Yeswa Ankama Yira Media Yida Manum Samasya Yeswa Ankama
shafo obidubie samasha yesu akama ayeyira ofisa wono na wodi yakọ na wodi yaba hallelujah yani nyane na ma yesu akwa ofisa wono na wodi yakọ na wodi yaba yani nyame na ma yesu
Followers of Christ Prayer Ministry International, a social Ophelia Junction, a whole and a radical way, and you may all night session. Jumadia Yashas Yache. More fresh in the prayer request. Israel of Samo. And the Radibay Radi. Amen. Samame. Amen. Radibay Radi. Yes. Not a Masway and Ma. Sir. Radina Sumaye. Bible say, my grandpa Hoda. Jesus. And you think I didn't to me, I have for 2 minutes at them. Yet about them all. Amen. From me a bit. Not to friend me a bit. So, all night session. Oh, Kumaru TV. Yes. Yes, I am live. Jesus. Oh, YouTube. Samdaku TV. And yes, I have Facebook Live. Amen. Mama, where Facebook Live. Mama, where YouTube. Mama, where TV so. Nyako pa wasa da shamo. Amen. Enne jumadie no eya sonko. Adenti na wonda awrade ase. Awrade a yenim se corona situation by June de na se ge nyina ya wu. But yet ase. Ye ho ma asem. Wo fi ho ti ase. Oh masem ya call lockdown abie ena adwuma yina ya basa na so de bedi die Awurade ma ne moye amen ka ameke sie pa amen Awurade ya bebre hwe ni pa ewo ewo wiase won kwada so ti ase na sa na wo hwe me a Awurade na aye amen Sofo Daniel mena mi di dwumadie yina ho tia me followers of Christ Prayer Ministry International. Yet they are there, and they be a sorrow. A free neck on my paying which we are passing. And you say, oh, dear, necessarily a TBiano, you be a radia born and pay a seven million mobile. No one be a Pramayano. And what the hell? Me no. You're about 3 a.m. You won't pay as I say a book. Awurade a odi asase no odi abewie amen na no ne o me ene kaka ye ni a wo bo se mensia no aka another 6 months na feeling na ko de wie 2020 ene ne hawe na mane na so se de mabelika ye no these two shall pass amen se de tie bia no ene ye mo mpa na benya dance amen mo mo de prayer request aba your numbers dey good screens so no so be say ya bomb pa ya mawa uba to do prayer request aba e WhatsApp line wo send prayer request na yo be wa ha ya botia obi mba bo no so a ya bo ama o Jesus e bia no so be bie phone lines no me pa cho ye bie phone lines no a freyen and the jumadie ni hot enu ti ye de aseda na e sha ase se Awurade de ye wura bo so be fufuro na ye ho ma asem na ye kwa ni mu a ekse na wiase nyina suro wo kwada nim se do na nim se yare bi bechewo na so Awurade a obo ho ba wo kwa mi no so hallelujah obo ye ni bebia ho ban hallelujah sa wo ho ban Awurade a ba ye ho ma asem a Jesus ye bi ara na Awurade ase Awurade ase Awurade ase fi ho Awurade ase ala bara ba se baba da ba sia na baba ba e ma ko ko no so Awurade ase de ni so ye da wa se o no ko na sia e ni kapia de de ma wuji so awo wa ye na wa de wo so mi e babo ye wo ye se ba ye so ama ko ni bia
If you are moving on, the Cabiania the mountain, and you are one blown out the chair and a kayak crack and a white clear you say. When I'm not doing a woman blows over your mobile. Should you come over sit and a Baba Siana Mama Shule so maya dawase ya di aseda mao ya dawase wa bambo pano sha so pasonko aseda bobo siana baba kada baba sitaya na mana Kabo de besita ya na mama le baba siya na baba ya na mama siya na mama Makotorobosia mana mama. Bada basikita ya na mama. Leka baba sita ya na mana mama. Leka na mama baba. Lema sia na mana baba sia na mama baba.
Oh, Jesus Christ. See a deal radiasia. Nesafata. Yes. Bebrena fi say aseda Yakobon ehia. Nanu Yesu Kristo sa kwatafo du yare. Ba ko pede sign na chiba wo se na enkuno no wei. Se radiye bibi ba wa eya da nase. Amen. Onipa ninkaye. Nti etumi na ase. Onipa da sani oninkaye. Hwe nanu asem bi eto wo. Hwe nanu amane bi afa mu. Hwe asem bi obi di to wo so. Hwe ka bi a wo boye. Hwe abama ne bi aka wunya. Nanso awurade twitwaje ye. Coronavirus. Na yenim say by June there. Na ka ye nyina ye da hospital. Nanso awurade na basa ye kese. Hallelujah. Awurade ade tu meso. Amen. Wa ma woni mangu ase. Baby o. O manga na ye ni mangu ase. Sir. Aye awurade na aye. Amen. So nipa bi si woro na aye amra na meka ne ebe. Obi ani ho. Obi ani ho. Baby. Anya ma me watatu bi. Aye nyankopon bambo. Jesus. Onipa yakai. Aye nyankai ye na da awurade ase. Ye da awurade ase biewu. Awo ne bambo na ne hwesopa. Asabwe de bia meka. Nyankopon ohwe so o kwa mi no so. Ohwe ye ho so. No asa we ni pedua so. Sir. Ah, sisi e obi ada. O so daye, okopie ni kuro. Sa nya awurade na beba ne ho no ho ban a. Na se wa ma ade ba chi yeso wu. Wo da wo se sie yi. An wo be so tie sim. O bu ngofo da ya ni. O bu di tu asim ngofo so. Aye awurade de beba wo fie ho ban. O ma am Robert nya uda. Awurade a oye ba mbofo no. Obi ato security doors. Na so konfo bu dan be kuno. Jesus. Wo de wo dan ne pro no. Endu 10 cities. Baby o. Na so be da ba de ache. Amen. De awurade ase. Ka bada basia na mama. Ya wudi mi abetuni. Ka bodo basia na mama. Waswa dia sidama wudi ma abetuni se. Ya dawase ya kwaswa dawase. Akapo bia ya na doye se. Ya wudi mi abetuni. Yesu se. Na dawase. Na sushaka wasafora dia wotia se. Na wochi mu wahuye mobo musumi mu waboya wo ban ya watum ya dawase ye fie mu nyina de woni ya jini dododo dawase nyame papa mama yadawase Wudi ya na baba sitaya na tafonya mi yadawase. baba basia na mama yadi ye fi pam da wase asida sawo radio tumi we ye masoko todo
of Jesus Christ. Mobile number no. Me say who prayer request at said the bra. Mo am frey e kan ni ma Nyankopon ayesu Nyankopon wo sham. Amen. The tell say ye be dwumadie wa ha. Nyankopon ma dance ye ba. Amen. Nti wo fia na nipa bi afre papa. Na no me ne mo bo mpa ye no. Eni ma nyina ye ya ma me. Glory. Safo ni nyina is the Nyankopon wo sham. Amen. Mo de ba mo frey mobile number no. Ebe so a you be be phone lines. Your studio lines are here adwuma. You be so and you be for more than 1,000 calls. Thank you, Jesus. You bomb pay the ready betie. Amen. One of our studio lines in my church to ho. 0200 603 602. When the studio lines no, mama says to be 0200 603 602. A brother swear you be BS lines no. Na what the prayer request aba. Na ya bomb pay. Na mo your numbers na go screens no so there. Say who person would do prayer request ba to be no voice note. Na dia aba. En na me say so ni bo bomb pay a. Uba hunu Yakobo to me. Amen. So ni bo bomb pay a. Hey. Uba hunu nyame ani mo nya. Amen. Everybody say Semra ni kwa ya. Oba hwe de ho magu nipa nyina so. Yeah. Na so nye nipa nyina na Nyankopon sa wo mo so. Baby. Na yen Nyankopon hu ya mabode na do ba dom yen. Hallelujah. Oba bom pa yo. Amen. Mo amodna hospital ya bo he. Jesus. Mo prison ya bo he. Oh. Libya fo mo he. Oh. Enkra fo mo he. Tachima fo mo he. Mankasi fo mo he. Yes. Takwade fo mo he. Yes. Mo nyina mo frɛ yen. Nyankopon wo se de shrabo. Amen. Ye da Awurade asebio. Show say ye to be kwa Awurade anim. Na ye bo Awurade mpaye. Na Awurade sane. Obi osoro betie mpaebo. Jesus. Na odi adanse e bedom ye. Se obi frɛ ka che say Sofo Daniel na no me mo bo mpaye na Awurade atie me mpaebo no a. Na se ye di aseda eni ka be Awurade. Amen. Enye di kwa nyina na bo Awurade di oji so. Da bida. Se ye di ye bo Awurade di a. Oh. Awurade hu ye mo bo. Sir. Bie na so. Jesus. Na so bie ma tene fo mpaye. Sir. Na so nyawo mo nyina ka Jesus no. Na dance ba. Se Awurade ama ya dance ye. Ha ba da ba. Na ni bie kwa ti ye ya dance. My God. Awurade di yakọ di yaba. Nipa bi so frɛ ye. E di dance bre ya. Ye bie ya no. Ye fa se dani nyama oso Israel Nyankopon. Yesu waye bi. Anapa ye kwaso de na sia ma wuti kokro no. Bible say. Ye hwede waya ye kaya no tuma ye. Ye hwede waya ye fie ko mu da biara ya. Ana no pay so ye fie mu nyina de na sia ma wuti. Ye waya doso
Asia ya yetiafo ni baba breka awurade animu a esima ba ko pe no de awurade ase but Bible say yemma ya seda ne noso enne ye ba se be de awurade ase nanu ya ne o me Jesus awurade awo ye what the awurade the month of June glory wasade ye koye nim yes Lord enye di panyina na 2020 e butumi tire mo Sabita ebi to 4 January February obi firi mu ona didi mu a eye den na ye de ye nkwate ase hallelujah enye se bia ye be koye bi o Sabita enye ye nyuma o Sabi aya dum bi na aso ye so sa adum ra no ele ye da na ase amen show oman Ghana ese de awurade ase coronavirus bayi bombe papa bay ni abakwa se ba mo ye ho bakwa dudu se ne ye na so ye den na awurade agbo ye ho bai shama bi ho a ede ni 1000 ewu she US confuse request ho
Neso manga na de. Wadum ye mpanifo a omo nimde. Sir. Awurade di ne honhom akata wo mo so. Ampa. Aye ti say nyina awurade di ne tumi adi akire. Jesus Christ. Waboye ne ye ma ho ban. Hallelujah. Oh. Nipa omunya yale ni bi no. Thousands omo ho to wo mo. Neso kwa amanone a thousands e na ewu. Sir. Omanga na mama yenye boni aye. Enya ye ti say bi na papa. Enya no smart na bo ho ban. Odiani a wudi ekura nya papa. Awurade na ama ye sister papa. Sir. Awurade na abo ye ho ban. Wode me honhom akata ye so. Amen. Say yente boni bia. Ese say de awurade ase. Oh Jesus. Because ye de awurade ase chato. Ka badaba. But ye chato. Na mama. De awurade ase fi wakoma. Re ka badaba. Awurade opaseda. Ni obetumi aya de se wo bie wana ka se awurade se meda wase. Ufi ho na wo wana. Ka che awurade se awurade meda wase o. Wa ma bia bo bie nyame ameda wase. Wa ma eka mene me ameda wase. Wa ma ba ma nyame to so ameda wase. Jesus ye da wase. Wa ma ma ka de ye da wase. Ka badaba. Ka bia fo ye. Awa nya ase. Nipa dobu go fo saka no. Omo ya. Ni ore de awurade ase, de awurade ase. Ya di. Adumura. Of Jesus Christ. Amen. Jesus. Yes, I can message you know. More takrade. Musimunyina muti TV ho Castro. Agram kwanta yami sabo. Amen. Ye ko so atwa message no.
Your number na da so no WhatsApp line. Wobetumi di message aba. Mo amede mo voice ayi so aba nyina bebo atie. Yo bomba ya mamo. Amen. Osaka sto mu ne mabusu afo nyina mo agran kwanta. Mo ma yenya tie sa mo hwe nyame hia mo. Amen. Na yo bomba ye. Without the Holy Spirit, you to be nyahwe. David. So radia ma. Oh. Eni pasam. Sir. Without them no. And na so radia nyi wo mpai bodo so a. Ni obeka bia eni pasam. He, edu mpai bo se ya. Na atamfo na sore. Ahomachi, abaye tu. Ahomane sore. Enu ti wan hweye no anfa wo nya radia. Na won konkura mamu a. Biribi abaye bia, bro sambe capture. You pump by a catcher like the Bible say, baby, a belly by session with the no. And they hear a good Jesus Christ. You pump by a catcher like the say, and the baby, and pay a bobia, preach be a ever, call us be a friend. On money 2 minutes and one day, just sonko will be our daddy, one pay. On go demo. In Kenya, go demo. You have a dog for yourself. You
Chapter 1 verse 8. Sir, we need that power. What if you honor? Jesus. And Hallelujah. If you some better from. Amen. And I am Amen. Jesus. Bible say na Pentecost da no toy no. E ba seja. E be sisi o mapampa. Hon kokuru ba se tefemaja. Ene ye hon kokuru seja. Hallelujah. Ene ye bom paye. No nyagobo di jara be di Bible. Amen. Sa fire no a eto Pentecost da no. Ene ko so to. Enyum ya bato. What them will Ojabi Toho? Who Fredjano, a jet over them? Who Fredjano, studio, a jabato? Boom, Payaka, they say, and the often Jangi and Bible, sir. None was share Moses, who share Moses, sir. And the same Janibi, oh, Janyame, say Janameno, Jesus, oh, Janameno, oh, Janameno, often Jan, Amen. To me, Biara. Jesus. And the body be what that would them all. Who fear money be a creative. Jesus. And they are afraid just to show
Jesus Christ. Fire. It's a special day. Amen. The month of June. Amen. And now humachi ya bompaye. Jumadieno messages na by the doors. Jesus. Beatrice and na busu afo nyina se kentampo o mabua dem. Amen. Glory. For message ne bra. Ya be kan ma wo. For prayer request bra. E bra no so ya be bia phone lines no. Beatrice yes aka message no. Wo se abusu ne nyina hia mo ho kentampo. Kentampo fo nyina ye hia mo. Jema kentampo jema fo ye hia mo. Beatrice awo kentampo. Agwa kwanta fo no he. Fa message ne bra. Ba bia wo he bia. Fa message ne bra. Ewurade na asoma ye. Yes. All night session. Sir. And then you may be for cry. Amen. And the open prayer and no. Amen. Me say a jana so. Amen. When you go for Sodija. Amen. And the to me biara. Hey. And the bell. Jesus. To me biara. Hey. Jesus. And you know ye jano. Sir. Aba fire so. Amen. Ewurade na ye. Amen. Mo hey na. Keep on bringing your messages. Samba for. Mo message mra. Baby away free bia. Put the message in the kind. Amen. Prayer request so fabra. We have the voice note e babo. A time no sure. E be ka be 30 minutes about 3 o'clock. Your lines are a studio ha. Foto. Aye dey aduma. Some free line no a. E ya mu lowo mu TV set no. Me say and the jabi beto fie ho. Amen. And the be ye bi wo fie ho beto so. Jesus. Ewurade a wasoma ye no. Sir. Wa manager na sontem. Amen. Amen. Say wa ye fo. Amen. Ya no ne de ka say. Dabi o. Ni wo ho. Sir. Enya nsu asebo. Dabi da. Enya nkuto asebo. Dabi da. Enya ko wi wura. Dabi o. Dabi o. The word and the spirit. Amen. Followers of Christ Prayer Ministry International. The power of God. Sofo Daniel na ultimate kan. Asori before na share wa ha no. Oye ye bremu. Ye na Awurade ehu yamabo. Amen. Na ka ya de da fitire. Na ka ya sanfata. Dabi. Na ye kami ewom. Jesus. Ye kasa wo so bie. Amen. Enne Awurade betie o Bible. Amen. Ko body na samba brel. Hey. What the no so ye brel. Amen. Ye bom paye. Jesus. Sorry for studio. What ye na ye so na ate. Amen. What you bless us sorry. Amen. Ye wallahi so ha mbesa be ma wo de troto. Troto. Ye bre ne nyanso, e bre ne so a wo befre. 0200 603 602. E studio lines. E bre ne so ne ye bietum a mentie o TV do so. Lo TV set no kra. Na frɛ ye. E na ye fa more calls. Ye do be mpae na be nya dance. Amen. Beatrice na busu afo babo no. Mon frère ta chiba afo nyina. Agro kantafo, mon frère nsema afo nyina. Mon frère secondary fo nyina. Mon frère takwadi fo nyina. Libya fo, na hu message ha. Libya fo, mo so hu message. And the program is special. Amen. Now, nyankopon a wasoma ya ha no. Wo de nasem bia mayen.
By 3 weeks and 1 year. There is no excuse to fail. Be anywhere would be one so be go down. Yeah, Radia Sumana, yeah, you go down. Amen. And you so pass of the year go down. Jesus. Well, calling the only other but to me, bad dear. Oh, to me, bad dear. Oh, to me, you need to go down. Amen. So when you do not follow the Mediano, no one Mediano, no Watachima, no Mediano, no Libya, no Mediano, no one cry. And then you to me, whatever. Amen. All night session. Sir. Kuma studios. Every Friday be in the blood life. The person is a see and say, Nago boy you be. Your father said that you ye. Your never be Nago boy you money. Ah, my boy, I saw you at the catcher, I recorded. I say, be a traco. Yamin, mamma, and so you never be. I dance here now. Nago boy, I'm going for Nibino. It was so good. Amen. You try a host to my aquatia dance here. And somewhere over Tiano, and you could tell some more. And yet, oil as some more. And yet, the power of God. My God. You try a home. Never heard the Nagopoye. Now, should be a dance here. From near this, see, I say, all Rekuma TV. You try a home here dance here. And near my Nagopoye. One more two coin. Or more when you dance here. Me say ya ba ya na edu be to aso en na me pesa so ya dance here and it menda sha dance here koso sha dance se sia ya ba sha dance here na koso ya ba se sia Mami na ti saying oh nyame adumo na nso nyame adumo na everyone saying efrem Jennifer udin edo na sorry mfaso be na wanya wo ho ene ufiefuo nyina mfaso be na wanya wo asori mu oh mfaso de enya bebre mfaso ne de bebre amintimi kwa enkam se meka se meka be taking more time wa hasi ba almost starting by bonam ya na me family like me come hu nshimbi because me be sorry how much abeko prayers ni dia na many so mo fear na daddy it's why me so I have to come because quite be the home me say like me ba we be fine so I have to just follow him and just come to see me did mo ba me ba mu nso no bibia fine e kwan bia ma me me can say next week bibia be okay ama me ena asembe so na wo catchere ahwefo na etiefuo nyina omo ehwew samria oh okay me catchere etiefuo na ahwefo mo hemi say omo mbra like even class omo nim baby a asori no na e ben the number ne be de e be mo ma frame mo ba because omo ba bibia hintam ana say bibia ehwe mo so omo lacking life no omo benya that's it. Mami na say na me adum bia bokode adum na o adum no nti eye pa na mpacha ye fra o say bibi na nakua asori bai mpaebo bie bai mfaso ben na wanya no wo ho ene adansie ben na adansie ne me ehia mi o ehia me pa adansie ene mfaso ben na onu abusua onu o mba nyina manya adansie de bebre kwa yentimi nkakra adansie yesi e kanka program kra yenye vise nyame ayi bebre enam me ne me maso ene nyame edi sa mpaabo bie bedua wa hensan na yedidimu saa na be sa be piato nsu no nyame ayi bebre mi ankasa me gina hoi se enye mpaabo wo ya enka bi kra mawu fisa be ma me wuye no no bonifo no taata me nama na me tiri mu hihye na me tisa de ma bodam na enso enam onyame akoa Daniel so waye bebre nyame de na ye nwuma bebre yentimi krenka yesese ye ka ade bechi asasa onyame ye waye wonam no so aye no ma bebre ama me ne me ma ba ko bobol okwa na ne nan oyese edi otu kwan kra na ho ya ne ye keka no ma bom eso nam Sofo Daniel sunti onyame aya masambre kra gina mu o sabeko e adom no de abure so kra
ɛwɔ ne din mu nti arehyembe na wo no sofo dan na mu ene asembe na wo ka kire obi a wo hwe wo anaso obi a wo tie obi a eden na wo ka kire ni ameka nyina ne se obi obeti papa yi nka bia onchime no na wonya wo mo to wo yel ni bia ena wonya wo mo gi 50 million ne 30 million ene 5 million san wo hu no komo just one city kura wonyi bi nenso ba obeka sho se ma abonto yem nyankopon so adum ne ti obo no ebeto yem enti obi biara obeti ne nka bia onchime no na ochebe na obehu nyame animonyam amen mama na iti sen nyankopon adum o bibia bokode me pa chwa na fra wo sen acho me de Bridget what the Bridget followers of Christ prayer ministry international eba ya fini faso ben na wanya afri asori mu e ba cho menya mfaso bebre afri asori mu wan yani enye ahase ya kameni mabusia nka yenti asesa ambri ti menya mfaso bebre me encourage obi owo outside bia se ondwane mbetwa na nyame ensa wa ha nyame eje adwuma eyi anwanwade e wa ha se nti obi a wo hwe me bia me encourage ni se problem bia wo bia wo feel se wo di achia unya answer to it no just come here me hu adanse die bebre niema bebre so na asesa wo me lifestyle mu nti ahaye good na dance no betimi adi ba ko ade a kire ahwefo mo hwe ama mo nya ngina so bi no motumi adwane aba ha me ba cho madanse ni doso but me di ba ko eye machiri ba no wa kwantuo mu na o ni makwantuo mu ni nkrata asem no ni nkrata enti mi no oye adwuma na immigration koche no enti ofre me se me bebi asofo bia menim ni bia se onam no menko na ye mompa ye ntisa ye de na ebefie ti mi bedwane to a sofo dan ne na sofofo omunya me ho adaje ebompa ye wanje me consultation bia menchia sika bia onya me ho adaje bompa ye ma immigration ni ja me nua na asese no wone nam ho a wo ye na djuma ti e no ya dance ye kese ba akoma me nti na oka kire omo abonten mpese wo ka bibi kire omo nginya mepo ndi ana be asofo bebre adoso nti obi wo a onje sofo bi ndi nti na oka kire omo ene rehembe na wo ewo sofo mu a omo dwane ba enye animguase enye suro ma na wo encourage omo so omo mbra me ka kire obi o wa abonten bi ase me mananti bebre asofofo agi misika adi enti meti wona first ka kire say yenkwa asori kra na waka chi wade ayede a kire me but the moment am wura asori ha say ni hu say ase bibia free me mu mawura nyame fi ankasa enti menka ne bebre but nipa ne mbra na wo mehwe de nyame timi yeden eye wa ha na me mpaebo ewo fom me nyame som ni ade understanding wo nyame mu ina no na ewo fom but me wura ha say ni bible nkyerɛkyerɛ eni se de odowom ye nya wo ho abotre no eye good se obi a beba na wa behwe se de nyame ye na adwuma ewo ha say esifa asori mmoa be na ayama mmoa ben ayama me no ntimi nka na me sister ene ne baba akwo bogoso asobe no mo nkoye akora no du ha wose kekese bi hye no minimum ma me de ne fa car taxi drop etufi ha me de ne wofi aka wose wo ma so fu nya de ne sato mo so ha se kese ni free safe free ne tukoye ndi asori bu aboa me ntimi nka me kase me kan aleje beboye nti wa wo pe nkwaje no braha wanje misika wanye mehwe wanje oye edi wa gate no kwa wasonko ese eja ewo ho nsuma sakakra ewo no apa na iti say pacho nyame adome ho ye pa ye fra say pacho ye fra me Patrick o di bia bi wa sorry mu pacho de bi me be srawo na emfaso ben na sorry aya ma ene denti den na wanya ahotoso ben na wanya a wa mpaibo kuim me pacho em se me tu kwan kakra nti me bae na me won kan akra nti na me ma me so na me bi hu sa ministry
na de metumi aka afa saa adwumadie ho ne sɛ nyame na ɔyɛ n'adwuma ebi sɛ nipa yɛ problems nipa bia a wa asase so de o problem na problem no nso so yɛ pa no yi kwan a ebe fa so a problem no be fi ho na me ye Kristo ni de minim ni sɛ Kristo ene anu yi no nti me ba ministry mu no me ne sofo panyi a oda sa ministry no edi ma bae na emuaye ne akwankyera ode ma me no ma me hu sɛ sa ministry efi nyame ampa nti den na wo eka kire ahwefo omo ene wayankofo a po a omo ngi nyame ndi den na wo ka kire omo nyina okay mi so na me say me nkura bi ma tena bo hyen da nti Church of Pentecost na me started as a Sunday school boy and I me fi on me call Assemblies of God e wo Breman UGC em say me ne asori bi nso so wo Edum Gracefield Chapel enso so ye yasum kakra na me hu nyame dwumadi a wodi na aha no meka se emma wo hu de ntia nyame bo because me ba ha no enkuta ho a me ne nyame ni padi ye no esisi dua se nyame wo dwumadi poti bi a opese odimidi na wo hu nyame dwumadi a opese wodi ana se wo ha wo no ano ayede ayi ama ti me hu de ntia nyame ede me ba asase so ne die sese me ye ema ede asomdwie ne ahotɔ ne nkoso ene anigye eba mabrabom nti obi a wo hwɛ me no meto me nsa afrɛ wo sɛ wo haw bi ana amane bi dadwen bi daw so a anu yie ni Kristo sɛ wohu Kristo ne opɛ sɛ wo ya anu yie na ayede ayi ama na ebepagya wo de nhira ene fa hodie aba wabrabom ye frɛ wo sɛ frɛ me Charles Wusu by dia ni penyina de nim ye Stone ba ko pe na sorry wodi bia bi wo mu ana me ya sorry penny o ya sorry penny mfa so be na sorry aya amaw asori die mfa so bibiri me kase asori no kure ba ma me chese na me no man san papa ni na fufu na ju sabri nka mo ye be ye o 90 kamine na fufu nam ye bro ye nkwase asem kura ma me sebi bai enam Sofo Daniel so ode ne sato me so no Nyankopon adom fanse busumi ngotwini 8 months ni me di mi hurure mo no bibia koye ma me nam papa yi so ama metimi aye me yere ho ade na me nan nwene kura se sa de ne metimi aye enso nam papa yi so ama metimi aye ama sisi me ho se me ho atome ti mesire me nan fufu a no me ni wo mo nam edi sa adwuma ne wi nsane se sisi de wo mo hwa mi hu se na mimi gina TV so ka nyame asem ti mesere wo mo se de mi ma femu na me yi mi ho afiri mo no o mo hwe mi nsua me na mo me kan ho Sofo Daniel o ba wanyu usika ni nyina ne mpaibo obegie di se ebi ya ma wo ti mesere wo mo obi bia won fa ne ho nyam nyame ne so no o mo mode he no mra ne nyina yi mo ensum nyame edasi na watwe wanya members dia ba na watwe akra se dia ya mmuade ama wo so watimi atwe akra e dia ba na miguso menya bidie bet dodo na aka miguso so ebo mi homodin se me so metwe akra menya me because of Daniel adom me ama me so menya nkwaje dia ene wo se me so me ka bi kira foforo no mo so nya nkwaje baba na ti sei nyame adom me ho ya na wo so e nyame adom na fra wo sei pa che fra me du jamfi na sorry wo di bia bi wo mu ana pa cha ne me na me hwe machine se de ya adwuma ne so na mmoa be na sorry ayama we by 1 year ni afini mmoa be na ayama wo ne ufie ene wanyankofo ene mantemu a wote mmoa ben na aya ama wadwuma nyina ka mmoa ben mmoa de bibiri na ayama me cause me demand dem na me stubborn because come here na me nyeni pa me piepie de na so come here me fan chew ti mla Sofo Dan ba mandem ha na me dem ho ball no amma me hu ne ma bibiri the Bible na church me ama se bufuo ne ne ma bia na nse na fata na se me ye me ja ni nyina ama naka iso ye ma de kura na me fiu ana me wodwumam so me hia challenge bibiri ba edwumam eso o de Bible na church dibu ase me nya problem wodwumam me fun ana me fa Bible na makai me kai a no se Sofo Dan ka si kire me ti me yesi a ebebo am na maye no maso madwome ti me be fie nso a
ma be hye me dem bako na me sua ma de say ya me ko Bible study busa question bia meet me answer na mo be de mo de aboam bebre wo Sofo dan ba na boa me pa nti den na wo ka kire ahwefo mo ayehwe Kumawu TV me ka kire ahwefo ahwe Kumawu TV say omu nyina mfo ma bo followers of Christ because me dem ko bo ne ma nyina di aboam na wie me yie pa me wadansi die bebre ese meka because ne ma bire be ukwadwuma mo so nkitinkiti bi ne mpanifu ne me bo mo ya enso Sofo dan empa bo na adomode ba ha ne nti no me nya bi na aboa me amazisi no ne me bi wo ho a wo ka me fa ne se agro bi na wo ne me die eti me ka che me nuamu nyina se omombla na ye nyina ye mom ne mpege nyame ne nkyere because Sofo dan no ba ya no o me yete ase se hwan no nua eti se me bi gine se me mitimi se me nua ne wo de a enso bra be ka me ho na ye nyina ye ne Sofo dan achi na me se wo de ye ko bosha asase ne so wonya ye kwan mu so de biala da no bia na ba mo bu obi o ha ha o tete den e na wo ka kire no e ka je o ma na ba mu omra be mu Sofo dan na Sofo dan de se gu no so a nyame tumi nti ne ha na mane ni nyina e be ko mami apome nyame adum se nyame adum bia boko de akoppa adum ye ho ye mami ne efra o sen e fe mi Sofo mami be senhia we Sofo mami wo afio mami asori bai ukun nyame na mukun so di asori bai emwa ben na ayama oni ufie emwa ben so na ayama wasori mafo ene den na wo ka kire obi a wo hwe ana obi a wotie obi a me da sister Followers of Christ Prayer Ministry International ba so in fact abo me bebre okwan so e che say na ejumemu problems wo ho kakra na papa you so mpai sa ejuma amatina mbe 10 years without promotion no yakopon nam ne so de asafu ba ye no me so awrade ahummobo amia promote me a let say yakopon wa ye bi wo asafu mu ama me pa amen nti den na wo ka kire obi a wo hwe wo ne ameka nyina ne say yakopon da so ye ejuma wiye mrem enti obi biara a wo hwe Followers of Christ Prayer Ministry se say wo Kumawu TV no so what problem be or how be or amane bi a onye ntumi se nyankopon tete adifo na odi won ye adwuma no enemre mu se adifo kan ni bi wo ha odi won ye adwuma nti on fa numbers na ogu screen so no na on free na ene ne bebo mpaye na medidi se osoro ebe kasa no ho amen amen na ti sen nyame adom boko na wonso nyame adom na efra o sen ba cha efra me Sofo mame wonsra Sofo mami bio wow na dansie be na wo edi kire adasama eni adansie be na wo edi kire ufiefuo obi wo ufie unim saa so obi wo ufie onkwa asore nti adansie be eni nkrahye sembe na wo eka kire sankofo no adansie de bebrebe Yankopon nam ne tumi so the Followers of Christ Prayer Ministry International by afimu eni na so nyame nam ne tumi ne na hoden so aye bebra ma me bi ni se me yare ye na mani e ko hospital e ma doctor ka che me so be operation e ma yesen sign bi bia de ba ba chi ama makwa akoy operation e na me hie nyame nipa na me de me se mi na abedan nyame akoa na nyame nam papa yi so ma mani efra totally I was totally blind me hu hwe na so Yankopon nam papa yi so bompa ye maame e maame ni a na afira no at once by force mani need to meet say ye maame ni hu ade be 1 year ni yare na ye me ya kire so a be 1 week bia mani age se ye so a me de me to kan mu de me call line clinic na so abra me ne papa yi bompu ni mpu won pa bom no nyame nam ne so ama besi nne mani no say 2 years a me ye me ntin kan bi na chese sikasam ne ne man koye na so nyame na papa yi so bompa ye keka ansam hye me nkom ma Yankopon tumi so nsam o ka kire me ni nyina ba mu pepepe se de Yankopon akwa kaye no enti sabrace wanya akonya na se wo hwe Followers of Christ Prayer Ministry e wo Kumawu TV so a anwumre mi tu fo se e ma wunu hokra se wo ni Yankopon akwa adi nhia na se oni ni bu mpu ni po asema me kan nya ntro eye no kwasam trodo idea dance se de me kan nyina ye no kwasam ti se wo achinchi ni benche ye na se wo hwe ye ya sabre tumrika pa na fa ho keka e bra ye nhia mu di ase ni ye mo mpu ni mpu na de mi hu yi wo be hu ni times 10 amen nti de na wo ka kire obi a won ginyame ndi
obi a beto sabre onji nyame ni de no ho beye me nwanwa pa me ka kire ne se nyankopon tumi na titibre mo de gu Elijah musumo mo de ya nwanwa dwuma no sa tumi na nwie sa eda so te ho a ya nwanwa dwuma enti sabre se wonji nyame ni a wo de me ma wakwanya na ba so obeji nyame adi enti sa wo hwe ye wo TV so a gidi na hu se nyankopon na ye ka no ho asem titi bremu nyankopon no owo ho ene de so da so wo ho a wo ya nwanwade ne nsenkyerene enti sa wo ha bi a fankwa ne na mbosom so fankwa ne na baabi a kwanya na ba se gi nyankopon di na je na ko aso di Bible say yanje urade di na yanje na difuo ni na ye benya nkwa ye je na difuo di so a ye bedi ye enti sa wo nyi nyame ni agini di na ko aso gini di na bedi ye na problems na ebe solve said the media solve we Yesu dim amen papa that is saying ko pardon na so e nyame adom ne fra say patro from Sofo bedu we are Sofo wa associate pastor na am patro sorry in so ben any challenges ben and na ma face a nyame adom ma ba bedu sam pempenso challenges dey e face bi pa sa say ye sha se no ni pa 7 afini akopa wunya bobo ne ma ya fam de akopa du boy ni say ya mfali nyame aduma no ho ye de ani den ane mpaibo the programs bia na bonten akopa gina so e de aboaye na ne ma ya fam de sunsun fam no hunam fam e doso na so yedimi nkani nyina wa ha na mfa so pa de e de abre yen sasa afini ni akopa de bedu sa abre ni akopa de atma beto kuma TV so ne dipa nyina hwere Nyankopon ya e kire se Nyankopon ne yadi ni na Nyankopon asem na ode suma ye so no dam so bodan ya so de ba ye so no ye de kire ni Nyankopon asem ene ye adwuma ena Bible iri bibia ye di ma obia ne mo se lipa ne ba o kana asem a Nyankopon asem ode ama ye no ye gira so bompa ya ne lipa nya danse me am wa danse e kire se mi ni nanti ya fini no edu ba bi no nka nyama bi ya korof ya diem na Nyankopon nam kyekyɛ so nua mpa abo so ama me edem da so kasa kye Nyankopon ma kye se Nyankopon ye diniye boni anka ye oho ameto ye ye ba ye bia Nyankopon nam ye so na dom so ama no manya ye bɔkɔ ti bi ka kyerɛ obi biara wa bonti a ɔhwɛ me sɛ followers of Christ prayer ministry Nyankopon international Nyankopon de ba ye no ɔde ba ma nipa nyina Nyankopon sɔre a wayi aba no ɔde ba se nipa nyina fe so manya ɔgye ye ba mantem wa so no nanka nipa bi wo mom na mwanka nipa bi se faso di wo so na so through this prayer ministry inti no ni faso aba wo so amenne o ma be nipa o mo so mic wo kasa kire nipa kanya ko pasem eno ni faso a edimu se abin sachira di aka ho na eye adanse obetu kwan be yese ni de o ba asam no ba wi a eno sa kwan so bebi nti obi amra no me ka ye ho ye ko paso ye fa ntu na mo ye ko ye nim pabo we de ba ye na asolo ba ye na beboa ama mantem anyina nipa nyina di ho adanse ti me Sofo bedu me kanfo Yakopon ma ne ye kire nipa nyina se omomra na obia so ohwe kuma TV no onni anamo ye chi no omra Yakopon be fa ye so aboa amen amen nti mo wo mo hia mo bi afi ahwefo anase obi a opese odi ni sika eboa nyame akoa na nyame adwuma bia mo wo mo hia mo wa afi omo ha na mo de hia pi Yesu kra ba lo hia mo wa nti onyama bi ni pa bi eboa no ama Yesu adwuma no timi kɔ so nti Yakopon adwuma no ofre wa oyi aboafo be kan ho to bi biara wo hwɛ ye no o ma ye ho me charge o ye nton yi bia ma ye bi bia nti o no de Yakopon de adom no de be boa Yakopon so be shira nti mo de ehia nti se wo hu numbers na number bia be fa bia o be frɛ no so wo mo bi di boa ye na frɛ ye fa be boa ye na wo nye na wo boa ye Yakopon na wo boa no se adwuma no ye kɛse a o so shira be kɛse amen sorry wo di bia bi wo mu ana mpacho me asopeni sorry penny na mfaso ben na sorry ayama well asole ye ba ye 1 year man ye na ye se asole yasni ni panso ana ye chase but ene no Yakopon atimi apagya asole ba bedum pempen so we ya edi kan ne mfa ayeye ne na asema asafo rade so wahwe ye so akurekure yimu ababedu sam pempen so we say if you ti aye followers na ye ni panso ya tin wo dem but ene no
nyankopɔn abie asɔre yi so ama na yɛ kɛseɛ deɛ na yɛ sɛ ayɛyie ɛna ɛde ma asɛfo wurade na asɔre mu nya challenges bi ɛwɔ mu a ɛnnɛ abɛduru sei. Oh, well, challenges no de ɛwɔ hɔ nom sei but sɛ na meka yɛ ho nko adeɛ ɛba na asɛfo wurade nso wakyerɛ kwan a yɛmfa so nti dɛn na wowɔ ɛka kyerɛ obi a wɔhwɛw nneɛma ɛka kyerɛ mo ne sɛ ɛyɛ followers deɛ nyankopɔn ɛde asafo no aba ɛna wɔamfa a makuma asefoɔ nko a so ɔde ma ɛyɛ Ghana afanu ne na ne wiase baabia nti obi biara a ɔhwɛ Kumawu TV ɔmfa nɔmba na egu aseɛ no namba no fila nyame nipa ɛna wobɛkasa ama wo ha obi ɛda wo so biara no nyankopɔn ɛbɛnam so ama biribiara atoto yɛ di ama na sɛ ɛyɛ asɔle nso no sɛ ɔpɛ sɛ hu baabi ɛyɛ wa wo Kumase atonsu wodede sɛ oduru ɛyɛ keti a busa sɛ wokɔ atonsu sɛ oduru atonsu a siwɔ Some junction so me junction ma frɛ namba na opeke no ɛyɛ TV no so frɛ ba be share hɔ no sei ama na me nipa we ɛno akasa papa na efra osen papa frɛ bi da ne ko dwansa wo di bia bi wa asɔre mu papa bi pa be di asɔre chairman ba ko pɛ obi ani hɔ nobody chairman one. Yes. Na sorry mfaso be na aya ama oni ofie ene even adanfofo a omo ben wo mfaso be na aya ama omo so me anka say me gyan ho de ba ya ye bible ma me because nyankopon nam nyame nipa so papa e ba ye no bra ka se ye hwedwumadi na se no me nipa bi antam obi ani me ha dwen yi but papa yi nyame nam no so man kakra ye ko ye nim o kye yade on kan ne man hye o ma ye kwaye de se ye de ye nyame o wadom no ho because of sadom no hunti no enyama bibri me electrical contractor abe ye adwuma because bi hye papa yi so hwe bibri toto bo adwuma mu no because of some pai bo papa yi kakra wade bo yinti no obi de atu no wi basa to mi na se me da so tiase de me nkola tiase de a me da se de be nyame basa da ni nyina so no papa no koso ma me hu nyema bi eni so yi koso na din se me sole kra me da me se me bompaye edin kra se me se me da me be kan babra kan da bi asu di papa hu ye no wo cheche di nyina eni tibi so do timi ekwa me tibi prichi because of say nyame tinimu onka enyema bibreshe me se me nuano mu nyina se wa wo haw wo dadwen bi abra be hu papa no tete difo no na ye kan o masem no me gidi se ebi na eni na hia no cause enyema wo ye no eso nti de di na chi no ebi gidi chi sa azo so ye mpa bada bibie ni ho ebeti matete ni papa yi ni nyankopon ntam da cause de be hu won ho no me chi ni fopa makoma den but me diwdi ama diwadi nti me di na chi no nti betimi a kire asori a kire kwan kakra a kire ahwefo mo ehwew the mechanic say asori wa atonsu slide obeti baga say atonsu station and say wo ba na foka wo security a wo foka say wo kwa atonsu wo da ka che meeting say wo be say atonsu station wo su atonsu station a wo so peja krema bosa kese no obi abekire wo e ho ne wo ye asori ye one night ye bibia mo devotion wa hanopa kwese da ye kwa asori o mama afrofie eti se wo ba besi wonum kra na bedo jakrema bosa kese na so wo hwe so for dan ana followers ya obi abekire wo e ho ne wo enti obi a momode so ba wo hawo dadwe bi da wo so na akoda na binti wuntimi nya hwe no bra se wo behu papa no nyame be fa no so ma wa ye dai woni ama nyina toto ye masama me kana no adofo yensa aka sofo pani a oda asore na no nti no ye bo pin nche ne na atwetwe nkomo papa eti sei nyame adumo na so nyame adumo asore ya oda no emwa ben na ya ama ahwefo anase obi o members na nkasa no beka bibi kakra afa ho amaye oh yeah de minim ni say nyankopon na ehumbo ana me so na me wo wiase na nyankopon afrɛ me ana odi na adom me adom na nyankopon de mama ne ye de som enti asom nipa bebre ani adanse de me ka se me boso a okura ontumi nso na de wo mu ni se ewe mu ni amfa ye ho mawrade na asori ni din ye followers of Christ Prayer Ministry International
yesusu dua e Kristo nti oba asori no ma yenchia na say yesu oso ne yesusu dua Christ is our standard we are nipa de no ho ato sika so sika nya standard nipa de no ho ato ahofe so ahofe nya standard de ye standard na ye yesu no anya bode da ono no te agya ni nsa nifa so na abrabo ni nyina Kristo so nya ye heaven de wuti na no ewiye ne sen so akopie heaven na de ibetumi ahwe no so akopie heaven a ye kwan ba kopɛ no yesu nti se oba mfaso de wo mu ne se wo di kwan na chi akopie heaven abrabo ne yebo meeting days obi a wo show ana obi opese otu ana moba ene wa chiri kwan odo betuja ama ahwefo nyina. Okay, yeah, morning devotions our tunes ha Monday, Tuesday, Wednesday from 4 a.m. to 6 a.m. a morning devotion. And Friday so you wa tunes so ahemfie yeah and some pipe bosh la kabara baba hey Jesus Ramba baba hallelujah amen ya mamunyi na kwaba mako hwede ewrade aye yentena hankasa kwawo onyankopon ma yetumi bi anka yada nanso yenim se ewrade wafrɛ ye amen enu ti na ye na wo nwan abɔ mpaye amen mo amfrɛ ye nyina mo de message sa ba nyina ya na mase evangelist amako yesaka voice note no evangelist also tie chi woni ye na ebo nyame nhyira amen Naomi o upper west osi woni abusuade nyina mo he upper west Naomi yesaka voice note no yesaka message no ebere ni duru wa yebo mpaya ma Sumana of free Italy hey Abubakar Yakubu Sumana kawakuba tu yam woso ye bibi enye ena awade bebam amen wa amen sha amen mo send voice note ni nyina nyame hira mo amen agwagwanta fo nyame hira mo amen Libya fo yesaka wo message no wo the message de ba na do di aka ho sir all night session followers of Christ Prayer Ministry International and now humachi sampai wo dem ho bega amen ye de nyakopo 2 minutes na ho antene a wo dia badom ye no and ye dia ba ofie ho frewu nia bi se enna ye mpai boda yama ho ho ya so yes ye ne wo bom paye amen na wo be dinkunim amen ebra dusi yaba sorry Israel nyakopo Jesus yaba sorry nyame a wote ase Jesus nyame a ye sorry no ye nyakopo ne de ohu ye wote ase wote na ye yie mu Bible say wosu kokroko e de trabia ana asasi ye ne naso ntiaso Awurade a wode de tumi bɔ so ne asase hwɛ be po eto ye ho asia hwɛ nwura hwɛ nnua wo nipa da sabi kura wo nyame a wo ma nipa afifiri wo nipa yam Jesus wo na dua nipa wo nipa yam sir na nipa tie si no sa de nipa ba yepɛ amen wo nya kopɔ no wai awomachi sa so nya kopɔ no nyame a frɛ no sɔre no pɛgya no amen yɛde yɛnim sɛ yɛ nyame ne yɛ nyame sir Bible say what in a hembo so hallelujah na abofo mpimpi mo apem echamosia what in a yemu sir ye baba sore rade ti e wo sore rade a enya abofo na eba o sore rade no na eba enne wo dem ho sore rade amen hospital sore rade amen no ma wo sore ni tuhia amen enne ya sore ye be tuhia ko rade nchen amen so ba di yeso amen abofo ye dem nyina ya adwena ho ma chi se abaifo tuko didi a ya sore ye nyakopo no a atmosphere no be charge amen ene wo bia ne na mriem
ọ̀sán yẹn ní ìbá. Jesus. ẹ̀bẹ̀ tètè àmùsànfọ́ ọ̀tọ̀ fọ̀. Amen. sọ wọ́n sọ wọ́n dín kùnú náà wọ́n àti yà. náà wọ́n bá ẹgbẹ́ bí ìwádìí ẹni mu à sọ̀rọ̀ ìwádìí. Amen. ọ̀sán yẹn wọ́n wọ̀ fà so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn bí sùn yẹn lọ sọ̀rọ̀ ìwádìí. sẹ́yìn ọ̀sẹ̀ dàfọ́ máa dàfọ́. sẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tẹ̀wọ́ bọ́lá sọ̀ tẹ̀ra so. sẹ́yìn ọ̀sẹ̀ pèjà ọ̀sẹ̀ pèjà ọ̀sẹ̀. We are coming to worship our God. Amen. Our Maker. Yes. Yẹn nyẹ́ àkókò ọ̀rọ̀ tí a sẹ́. Oh hallelujah. Oyè tú mi. Amen. Òdì tú mi. Amen. Oyè tú mi. Amen. Àyẹ̀fù bẹ̀rẹ̀ n'afọ titles afọ. Obi sẹ́ ẹ̀fọ́ ní òtún fún ọ. Obi sọ yàtọ̀ bí ẹ̀yìn. Yẹn nyẹ́ àkókò ọ̀rọ̀ ní ìka yẹ òtún fún ọ. Oyè òtún fún ọ òtún fún ọ. Amen. Wọ́n mi náà obi ẹ̀fọ́ náà ń si adìẹ sọ. N'ẹ̀sùn wọ́n di hìnnì. Hallelujah. Amen. Ewiase nyinaa bɛ twɛm. Oye nyame. Amen. Ewiase mmaayɛ no oye nyame dada. Amen. Ɔmbɔ adeɛ no ɔdi ni nyame dada. Amen. Sɛ nyame na ba sɔre no. Amen. Wɔyɛ ready sɛ wɔsɔre awurade ada. Tabalefo wɔyɛ ready. Abɔ west wɔyɛ ready. Sɛkɛdi takrade wɔyɛ ready. Italy wɔyɛ ready. Libya wɔyɛ ready. Yɛ ba bɛ sɔre awurade. Amen. Yɛgye ɛfɛ wɔ yɛ bɔsɔfo maame nwosra adeɛ biara a ɔbɛhyɛ wo sɛ yɛ biayɛ ɛyɛ yɛsɔre awurade siba kakra bi nanso nyankopɔn bɛtie ɔsɔreɛ no sɔfo maame nwosra ɛberɛ a yɛduru so yi yɛbɛ bɛsɔre awurade ma wiase nyinaa hunu sɛ onyankopɔn na yɛyi ahyɛ wafo mu ma nea wobɛka no ɔsɔre a bɛsɔre awurade nɛ no ɛna wɔso nyina bɛsane aba fam. Amen. ɛnti agya akasa bu no ma wo ɛne yɛnkɔ ɔsa bɛrema ɔsa bɛrema
Kuto
body na iwaya Anapaya body na iwaya Yes, we are sorry.
Why
Jesus. What would the form dot here you nipa? Now who men kwa who go nipa? A radiant your man na sorrow. Yani we are singing na sorrow. Kumau. What night ya sorrow? Yeah, wa hey. Ye ka sa wo yo wura. Wa hini bia te sa wo. He, ni wa se wo ye nyame no. Onyi ne ho bie. Ni wa se wo bo nipa no. Ofa nipa ma kire. Ewradia woman nipa bi free wo nipa yam. Jesus. Ya sorry wo. Amen. Ye peja. Amen. Ye yo kese. Amen. 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 Hallelujah. Glory. Nyabo bo nsra. All night session. Oh, Kuba Studios. And I want to yankai. Ya sorry Ewrade. Na adia make a child say we are singing here. Ya live over Facebook. Samdago TV, YouTube, ya the whole life. Amen. Mwa muheye free a teacher ni beche ya mi shamu. Amen. Mania je. Oh sorry ya because no. Church of Pentecost. Jesus. Church of Pentecost. Jesus. Nina hini branch. Yes. Elder Abdom Buama. Amen. Elder Abdom Buama. Amen. Church of Pentecost. Yes. Papa, nyami Israel. Amen. Wani ene sorry Ewrade. Amen. Elder Abdom Buama Church of Pentecost. Jesus. Nyami Israel. Amen. I say obenya na go studio ha. Sir. Na eya de studio ni nyina aba ni fie. Nyina yini fo nyina ya chemo. Amen. Elder Abdom Buama.
papa yi nyame sra no amen ne ngosra ne yedidi mo bedu sabre amen ada ensa mu di buya so ye bana nya kwada amen me fa kwanya weso di achia prophet Daniel Buama yes Refuge Worship Center ampa wonyame nipa wonyame namoso apega ya bedu sabre amen me chia Apostle Dr. Michael Adenibuate people of faith papa nyame sra amen sanya mumwa enka ye ya tofo sa ni enyo bia o dabi ye ba mu nchen no sa ana mo de mo nsa to ye so amen ana mo ka tell ye say oh Ewurade ho mo metra ye so amen sanya Ewurade ho ba ye so hallelujah ye di ye amen ye sing na tie kan na oh na ye ba mi sa e da do mo ma nyame sra amen e da kusi mo nyina nyame sra mo amen all night session we say we are singing here Tamale for here Italy for here Upper West Secondary Takrade and Cranford the message aba and Cranford Yami Samo you're trying to do my dear so Baya Busumi Miansa na what Miansa Fatu Asema me Ada Radi didn't ask some say your phone lines na didn't do my dear no me ba cho and chebi ya be phone lines no now we pray 0200 603 602 the sa Bible say wa kotina sam anyo bibi oyo ye baye na watwe bi ansami Ewurade di asem ya maye na sam me say there is no excuse today to fail. If you want to fail there is no excuse anu ye bi ani wo say onipa be di gugu da me say ayire so pa so say dey abedi kunim amen mante amen no amen wo fi ho na ayire so pa so say abedi kunim amen okunu mu adindie yes but ya sum ya me odi ba ko wie amen ye nyankopon no odi alpha and omega sa wo ya asase de ye nyankopon ye nyankopon ye odi nyame 90 years oh ye ya be fe amen asamo nyankopon de amaye ne say there is no excuse show abrabo we mu no biribie ni hwa sese na odi nkuguo memfa wo san tretire wo bi so se wan din kunimu a sabrabo na ko yema wa emfa wo san tire wo bi so Bible say Jesus Christo John chapter 3 verse 16 said you nyagopo do wi asini so bi o de do koro ya dey amen ni obegina die no hallelujah nyira robe dey obenya kwa eti se wan ji Yesu ani so wan fa Yesu se wa ruade no waje nkwa so wan ji Yesu ani na se bronsam kuwa don't blame Jesus yes so what you say ye ka Yesu di amapa ye body di anumre ye body di ahomache ye body di desio so wan ji Yesu na mia na se nyankopon fa anya ne ba no fa de tumi ama wo a na se wo tena wo fa na babo no di nkugu a emblem obi sa wona na nyashe o ma me nyashe o fo bi nyashe but the tie de say wa pu Yesu ana de wa dwene bobra na do wa say Yesu ni mo ye yo bi say Yesu nka ho a ye tie say ye Awurade a ye ke ye wu nkora bre sa say ye Awurade na nam ye papa do so e da do bo ma do so ede o se gu ye so e ka nyame asem kire ye e ba asem to ya kuma mu e ba ye di to na mo ya e ka na wo hu ye ti bi so bi da ye bi bebre na sase e o ma ti ti agu eni ti se wo wa tumi asum nyame anko wi a blame yourself yes say mumma mpa ye da na man konso him eni ti yago body na se ma ye say there is no way you can fail share your Bible no mu a nipa miensa bi a ye yo masi wo a ye hye mo asem na me ka se fa iso wo ye mo ja to de na yam ana Awurade se wo meta ho boni be no ye nyagopon iso na wo fo tan no ni ya ji ni hira na so iso fenten no wa fa de san Kristo nipa bi aso Bible say wie ye no ye na iso won kwa na do so iso lan failure don't sit there and fail yes amen ni ya ji ni sampani mu ni mpani die nya ya je o ye dia
Don't sit down. Amen. Sorry, your empire. Amen. Oh, yeah, Quajodo. Who didn't say you one of the now what you're telling me, you can suffer Joseph. Bible say, Joseph, didn't you enemy not time? You didn't try me, don't go and see the enemy. You hear the family, you're torn. You didn't go too fierce. Now, so we are young Joseph. Hallelujah. Said Joseph and for you are Babua. That's a radical one. There is somebody who was a test for Mamma. So there is somebody who is a test for Basso. So one prayer. No cause of more. Don't know Jesus. Amen. And like a crab in the account because I am Bible. Amen. And tell me a beautiful lines. Kaka Yadika, I have brought for David. Amen. Who is David? Why is David? Bible say David no one no so firm. That's na we yari yakase. Let's go for man. David firm. That's na we yari yakase. Pejo kakra. Amen. Identity David to be din kunim. Why is David? David a Bible man kan wasem. Asase say no we say. You cannot fail. Yes. Don't blame anybody. Yes. And then you may. To me, be a year or fear. Nobody know what we are so. You have bomb fire. Amen. Now we be dinkum. Amen. Sabaga clear we have what to know. Make us such a way to Jesus. Jesus. To go to me, America such a. Hey. I would die a paso. Sorry. You want to see more. Yes, today more. To show you. To show what you are. What bring here? Yes, today. Jesus. Yes, today more. So what did you more? Why need David? Why need David? David, where you have a friend, Bible say no one fair. Nanyama so obre. Nanso ofiri. Nini na tano. Onu David na gasa. Mega tabu no go tu wuram. Obi ya wura ba bushemu. Onu ani nyamu sai na tanfo. Sir. Ni papa tano. Sir. David bless and it usher the book of Psalms, what the Monsieur the Joy. Bible say David, book of Psalms, and said to her Troya or thrown out of pain. Oh. Because David did not hear. I don't know what I can tell. Or say David was despised. David was rejected. David was shown. David was an outcast. Not David. Only Babite. Amen. Psalm 69. Psalm 69 verse 7 to 8. I'll say that. It was for you, your sake, that I have been insulted, and that I am covered with shame. I am like a stranger on my relatives. I am like a stranger on my relatives. Like a foreigner to my family. On what does I fear? Amen. And I have sir. David, do a whole one fear. You did not trust us. I don't know one in nine a da. One in nine a didi. One in nine and a contoqua. And the Bible say, David catcher on his soul say, me, never one on one. Since like 79, and you go on what I'm to send us. Sir, we have it. What do you fear? You walk to school. When you know home umpire, 5 years, and I want to one who blame Munia. David is in room, sir. And what do you know what you sir? Oh, you're full and nini. You're funny, you're saying. Say, I will be body, name one as well. And to come on, room, sir. Who do you fear? But you are failing. Yes. Oh, it's in room. I'm a drink. How can you fail? You can't fail. This is a wake-up call. Me, what you want? You can't use to do so. What's some only say an answer? I've brought the Diago, sir. Because only 2 million about home. David, Niniano Pon was say, me a foreigner, oh, me, I mean, sir. Hey, I deserve yet, as you say, David, mammy. Don't tell what you say. Theologians say, David, you know. Farisa Braba. And it's not near the
so ma men tia wari ase a ayaka de da ofam sa and the David ni yi to twene no wati wuram hallelujah amen hallelujah amen abra wo yakubo suma odi for Samuel say ko never forget si manese omongo no na David die abra ni mo nyamo ba fie no na sa ta me David wo wuram My God. ni papa kwa wan kai no David hey ye wodi wa se sia se ye fra bu sia miti ye fra no Jesus. se ye papa bu wa sia no ye fra no Jesus. o kwa udinda obi ano because ahocha atọ so wa bra bo nyina wa bo asesa winni ka pre eyi ba fia ye fra o sa awari ba fia ye fra o ye yi to twene ba mi sawo kwa wo nya ba se David ye yi to twene Jesus se mi nyanu mu yi to twene se papa yi to twene se ma mi jani jano na se David am to for moi hallelujah amen why are you failing? you can't You are failing because you don't have Jesus. yes We will never fail because we have Jesus. you have Jesus Say yes, you are brother more. How can you fail? you can't fail David it in realm. Now we for Samuel. I can't check Jesus say. Mon kongo first Samuel ba no wo wure mo namra. So wa ma yen na yet na se. sa Ewurade say David na wo tin realm no. Ono no de ngosai den. person so Adenti na won yina wona wonsum nyame ye. Adenti na Yesu Kristo no wonfa no. Adenti na wodi wa brabo no to chacha. Adenti na wodi waduma di agro. Waduma ni Yesu wo mu ana. Ela nyimrei. Say Yesu ka brabo no wodi ya ele never fail. amen Yesu ka wo a yin fail da. sa Na busuan na yin to kire. Na busuan na mpamo. We don't go to baby. I am telling you this night. Tonight, yes, ye yakubo wa ha. Hallelujah. So aduma na egu a. And aduma na fa project. Amen. Hey, obi send me voice note. O say oni ni kuru ntam nye, na ni kuru wa abochire. Oba say ni kuru ba fa ne ko. And then we Yesu Kristo na za kuru. Hey! Where you talking about? Yes, demo. Radi bemu a. Yes, demo. Radi e ba David. Yes, demo. Go fa ni free wuram. Sir. Ebe di hene. Na dia ya pa ne say David bedi ye de musagu David so no David problem na ho na sha free so obi wo kwa abusuan mi ansum nyame wo ho ana wa fa Yesu Kristo so na wura na agem eniti okunu mo ye dina ayedin abusuan time sir all because waso Yesu enti abusuan mo no attack ni na wo so na eba and the radi ba sia wo amen and the radi ba sia wo amen the radi ba sia wo amen but the radi ba sia wo amen wo di lo bompa the radi ba sia wo amen the radi na wo frame no anana go ba wo saba mo no udi kugwo da amen David and failure yeah amen say Esau and failure you can't fail amen say Joseph and failure you can't fail amen ni na say na radi o ma fa amen hallelujah amen adenti na yeyi wadi abetsa fie adwuma nkwa ye mpe wasem obi ape aba nkwa pe mai sa edie na hausa ena nyumya ne yemo mpai Sofo Daniel na no kasai followers of Christ Prayer Ministry International yes say David and failure you can fail amen there is who complain no for your numbers ne no mpai yes if you sit there and complain e wa wasem sir na mo so benya ano afre so the face sia ne no mpai a me ka che o say am say what them have hallelujah amen now David ya said ngo na so on ti akonya so wo hene so ti ya so kai me ko akoi wo be dia de mi ba Jonathan wo ho na wo sa fulani we ya say ngo Bible say my God so ta David anopa awia nyumre yes na so awurade amakwai da amen sabu shenu ya tata to mi bi tata wa Jesus anu wa to bi tata wa sabu to bi tata wa and awurade no bambofo amen awurade nti wo to from da amen so ye de obetumi offer strategy bia nanso awurade ama David anto from da amen so enya David ankune da he so wa fa ho ama awurade na se awurade anya obambofo no wa fa wan sie ni unyunu na se a si ya yakasai obi ada ennem waso daye boni bi wa famu
Anapa mochirman beba no na efuna oja ne honra no na dooso. So da empaso da wo he. Wo da hospital da he me say sayare na ekunkum ni panya wo de enku da. Amen. Say radi wo mu a. Jesus. Say David silent to me enku. Say David silent to me enku no. No de ne for how ni amane mu. Na so silent to me enku David dia. I am telling you say ye nyankopon betu ya bo ho bai. Amen. Adentina wote ho. Adentina wote ho. You can't fail. Yes. There is no excuse. Yes. A radiac training some or tell. Yes. 2 minutes buying some. Yes. A tell. Yes. And now matching. Jesus. I will yesterday. To me piara. And dear. See a bonfire. A radifier. I'm not a failure. I'm not a failure. I cannot say I cannot fail. I cannot I'm a winner. I'm more than conqueror. I cannot fail. I'm not a failure. Amen. Bible say, "Edu baby, so tata David sa edu baby de naka ketuwa bi. Na wadi David say, amen. Na wa trontente. Hallelujah. Wadi David say, wadi bi say amene mo no. Jesus. Wa trontente. Amen. Afedi e sorry na apon for do no. Se to kle obi ewu mu. Se to kle obi ewu mu. Ene so wu fi e for God the Holy Ghost. Say you struck here by the power of the Holy Ghost. You cannot die. You will not die. You shall live. Yes. Why are you failing? David and failing that. Anna, atafo tata me. Ma bresa awari e me ko bi enye. Why na ka kire wo? Wo mampaye. What na ho sa na so na to. Yes, say, Mom, pay the man goes sir. 0200 603 602. You be a lens now. And what I say, and you depend on the Fabia. You won't pay a mawa. Missy, you never fail. Amen. You want that? Yes. And I ready to overshadow, sir. Amen. Bible say, David is going to say so. Abraham want that. Sir. I will try and to mama. Sir. I will tell my friend why he need. Oh. Now no ready to say sir. Oh. But now me best be cool. Jesus. Hear me o. E ready for what time for someone sir. Amen. Open na ho to almost. Amen. 0200 603 602. Phone lines na bie. Now, one more friend need to prayer request by no. Ebi no Italy. Ebi so ba ya say you bomb private net phone lines no. My God. O call to be befa. Yes. And they want that this for more calls. Say no bomb prayer be nya dance here. Cause we yes to dimo. Yes to dimo. O voice of me. We yes to dimo. We yes to dimo. To me biara. Amana homre so. O ye ni pe ba bra bo. O ni pe ba bra bo. Obi biara. What send message? To me biara. O fie. Any DS here. And ye biara no. Be a bomb prayer. O just feel so. And that was to me. I must just like Jesus Christ. Hello. Good morning. Hello. Good morning.
Morning. Pastor, me Cape Coast, but what's happening say? Pastor, me na. Dada umpire man. You won't buy a body about you. Your call has been put on hold. Please. And then yes, Christo. Your bomb pie. Or so I am. Your mom pie man. To me, Biara. Hey, I need Biara. Jesus. I need say. We yes to demo. Your bomb pie. We yes to demo. I think I'm going to say. We yes to demo. Hey, sir. Anything and Sabiara to be touched. Jesus. We yes to demo. Hello, good morning. Morning. But so didn't be afraid. If I'm a bit come to crying. You, but what's happening saying? If I told me how to say, there's some bomb pay, mammy, and you're 45 years. There may be a man from my Lord Tampo. Well, yes, Christo didn't move. Jesus. Yeah, the only baby. Well, yes to demo. Well, yes to demo. Well, yes to demo. Yes to watch him. Yeah, you're brand new. Well, yes to demo. Hey. Do some fun. Hey. Yes to demo. Well, yes to demo. Amen. Hello. Mon friend, ya mon pie. A quite be a mamma fair alliance in the bio. After mon fair main line 0200 603 602. Oh, friend, no lower TV set. No, Mamma friend, I am Mr. Moya dear. Moya dear. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Morning. But I shall be unfaithful. Me catch me the son, me catch you offensive. What's I'm saying? Nothing me say. Me mom time me hira back away. Fasa to your phone. Me me ma ba dey so ham. Fasa to your phone so. Eja wo Yesu Kristo. Wo Yesu demo. Wo Yesu Kristo. Wo Yesu demo. E funa sada so. Eya wo sabi o. Sabi o. Eya radisa. Ensa maba. Ensa maba. Efi na de ko. Tumi biara. Ede o sa to ya Kristo. Ya to me wo Yesu demo. Yesu Kristo. Hello. Hello, good morning. Good morning. Libya. But what's I'm saying? Yo. Also Bagana. Your bomb player with Yesu Kristo. Yesu demo. To me biara. Ayi wo Libya. About to be Yesu demo. Yesu moja sana. Hello. Hello, good morning. But your TV set no. Our man so I so friend all TV set no. To me biara, everybody na go tell Libya. And we join mu. Obaba Ghana. Me say Ewurade nsa wo yeso. Amen. Omo ya dance here. Sir. Empire ye go nyina. Hey. Dance here baba. Sir. Hello. Baba low TV set no. Hello. Hello. Hello, good morning. Low TV set no. Hello, good morning. Low TV set no. Hello. Good morning. What's happening saying? Your phone. Hello, good morning. Yo, ya bomb paya ma why? Ewade ba ma Bagana. Ewade Isra, what it? Yo, nyame Isra pa, Baba Ghana enche. You be about na one FS besa baba. Ewade nka ho. Amen. 0200 603 602. Mo fair lines. Ne mo paya ma. Ewade tu be wa dem ha. Amen. Say David and failure. You can never fail. To me be Jesus. And I am blessed. Oh yes, to demo. And Radia will be David actually. Hey. Everybody know them. Amen. Hello. Hello, good morning. Because some low TV set. Hello, good morning. One low TV set na you know kasa. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Because we be afraid. Low TV set no. Good morning. Good morning. But you didn't be afraid. My presence is when I go here. And you clear, but what's I'm saying? I'm stressed.
Fasa to go so. To me be a say Jesus. And they have to me was say amen. They have to me what pa. Yes, demon. I want to try to be the so. Hey. I want to try is so. Yes. And take I want to try so that. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Mon frère, you say like the say. On frère no TV set no. And they ever some come out to about so. You never don't pay, never yet dance. Hello, good morning. 0200 603 602. Mo friend na. TV set. TV set. And yes, I am to make kasa. You will have say your bomb pie. You try a friend for no. Your bomb pie catch a say. And ne obi biara wo frɛ wo mani jana wa dem ha no enso hello good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba so di no be free. Me pa so from the TV me free. Yo. My friend me say this question I back from my age 2 years me say that case can if you still be up I will move on. So the case can yo but so what dem on page on send fa go soro on send fa no page go soro okay eja wo yes sikani pa na etwa owo ya no na wo che yes sikani pa na wo soro yes today ma gari kita ya wo dia ana mami for sika dum no amen to me bia la shine sam sika ya jesus wo yes today mo hello mo phone number 0200 603 602 your mobile number is 058 to no kasa it mo first studio line no line is 1 so for this 1 share cause one free 0200 603 602 your bomb pay me say anam pa bon ti dia bae ka amika sia pa amen your bomb pay ka che de say to me biara shiri pa sam sika show gaba ha do na sam sika shi hello good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Well, I told you we are free. Would you be free? Good morning. But I told you we are free. Someone love TV set now. Who you some for slow? I love TV no. Let's say your phone. You won't buy it. Me say, and you be drinking. Amen. To me, be alive. What Ghana? Jesus. Oh, no, there's a sending by some sika. And I didn't do me now. I said, I can't go for. Amen. You bump by the table. They say, but I share the second as a TV. I sent for some sika. What do I say? Someone else. Hello, good morning. Good morning, we didn't be free. Yanto kasalo. Ukasa free wa yo Beatrice. But what's happening say? No papa, ya wa say na pititia na opiki. Ya mom pa na say dey. It mesun da na pititia na opiki. Also da ya na wodidi, ana say obi na oda. Yo, fansa wanum se sia. Se de mai fansa wanum. Fansa wanum se sia na bon pa ma. When Yesu Kristo diri mo. Jesus. Susu wa biane. Ebi ariaba. Yes. To me biala. When Yesu diri mo. Ani Jesus beda. When Yesu diri mo. Na ya bo Jesus. Ebi ba ko na wa maso. Yes. Ya bua awon mani na bro wase. Amen. Ya kim sa tu mi dija. Amen. Bi tu su dia da se ba. Amen. Yesu Kristo diri mo. Amen. Amen. Ya bom paye. Sa ya dia to akoma so. Tumi biara ahye nipa nsɛm sika he sɛ wote ha na sɛ nsɛm sika sa ɛta ahye bi wa no bompae ɛwɔ Yesu Kristo tumi se obiara tumi biara
Hello. Good morning. But so did be afraid. Takwa, mini na what to say? When on I how? Are you why are so what? My good. You bomb payamo. Papa wo dear from day one. Was in na ya. Nipa nyina pono. Of every takon shay. You bomb pay ka say say. So David did pay na pono. My God. Now I need to share with you. Papa what takon shay. Hey. I don't say. So yesterday. Papa da baba. Jesus of Jesus Christ. O to me from anapa ewia enwumre o follow program na pa na won to me nantimbo o watako soyim wo se de na fofo na apo ne maame apo no ne yiri ku agyan no na yempaye a o hwe all night ana ma o to me nante kakra. Amen. Me ne na me sha wate. Amen. O sha de paso wasa frame before line no de bi afeye ewurade bo adi nkunim. Amen. E mo studio ha. Amen. I'm going to be a dancer. Amen. 0200 603 602. And we are seeing our fire. You're live on Facebook. Amen. A live on Facebook. Sir. So see our YouTube live. Live. Kumau TV live. Amen. A radin affair. Sir. Mon fire na mon pay. Say a bomb pay no one dance and you go be in Israel. And you go to us more. And the word of God. Powerful. Tell me. To me biara ni pada. Jesus. Hey, Ghana ha. E ma ya bebre, ofo no boda free. Ye bom pa ka che ba de say. E free studio ha. E ko wi asin na. To me biara to she ni pa so anajo. E ni pa ba da no. Ye body Jesus. Jesus. Brother say. Ye on bo pa Yesu Christ. Yesu Christ to me ya bo pa ye. Another you blow to me biara say. To me biara say Yesu say ya bottom. Saya bayi ada nani ni papa bada ya pampaye wo Yesu di mu di Yesu Kristo bada sane shisha ye bia ewo Yesu Kristo di mu yesawa pam ewo Yesu di mu Jesus bada leka bada basia na mama leka papa sigi taya nama of Jesus Christ. Ye man we are sing now who say ye wo esre so ofilia junction kwese da di animu ye tumi kwa so da bi we are sing na anti ase ye law abiding citizens. Yes. Protocols na abai say ye fangu akwam no ye gusua ehse nioma sir ye mpese ye ni abai be nya asem ye ahse nioma no a nyame ye adwumo a watchna you go spray so them ho. Yes. Now you person you spray so them ho. You spray more than 3 times. Amen. Said you be nyame man na mo ba no. Omo ba, omo be ya oje. Say ya dia ba. You ko sunsumu a isaba ho na mu. Sir. Enu nti ye ka che wiase nyina se. Kwasia da de yanim ya. Ye de yesiesie. Na de tosu bie no. Eh. Na dia tasu bio no fire for fire esre so ofilia junction Jesus I want the music na ba amen say you bia so dan na so to be ba o fire for lines be direct o amen o paga fakabra amen never heard your radin say Jesus ko siada we na wotre ewrade be nyame amen e wa so dem o amen na so ye na amen e obi biara o tie ye ko siada de ni media share your Facebook live. Hello. Good morning. Good morning. We need to be afraid. I'm not sure. But so didn't be afraid. Hello. Oh, free. Hello. Hello. Good morning. Morning. Nyame adom ya ho ya pa. Manso. But what's up, say? You are sure we be the numbers. No one have financial. Now to know what the entire for. We buy China. No, what would that? What would that? Bashama.
Wa baako. Bachan. Ana openta afo asoso. Bachan. Show. Adie biara oni pa bisa no. Na koma so ade no. Onyankopon nam ne nkrofo so yema no. Sa. And then Yesu Kristo did. Yesu dimo. Onyankopon asabon twa man so. Amen. Ye den tafo gu ye funu. Amen. En tafo ye nipa. Yes. Na Nyankopon na de ma. Sa. En na Nyankopon fa ye tumi so. Tumi na wodi amaye no so. En fa tafo gu ye funu. Amen. Amen ni sa. Amen. Enu ti nipa nyina ambra esra so fili ajanse. Esra so ofili ajanse. And a radical amaye. Monday, counseling. Monday, day in yes. And papa, they 8 o'clock. They need to be a prono. What do you follow? Abra. Oh, ba, no smash. That's what they should be. Over so down no. None of you now. Over sa. You the thermometer gun. I hear about so. Na Nyankopon. What we say Nyankopon direct. Jesus. Monday counseling. Na kwasiada aya sorry sisi an yesu ye bie sorry kakra yam prayer ho nje ya Monday and Sunday ana yesu ya she dwumadi ase Monday ya counseling na Sunday ya sorry Sunday day ni ya 8 o'clock ya live on Facebook. Amen. Oh here now fair we bon pa ya ma. Amen. Yes sir. Hello, good morning. Morning. Ka tumre meeting ka from since I think kan person bi say Baby, I'm going to be more like an uncle. A feather beer, dear, no. A feather beer, how much beer all night. It's actually about 12 a life. About your head, my dear, as I was saying. We are going to be a minimum by an minister, and to start thinking of you and let you find. So now, where you, my dear, as I was saying. About that, say, what should you, my dear, no, a course amount. I call you, my pa. It's here for you, say Friday beer 12 o'clock. Or come out with you. Why? Matthew. Yeah, I mentioned the shop. I don't see. Uko followers TV or YouTube. Your somebody F. Your programs in I download your go. And also share. Nyankopon wa frɛ no. Wo de abekɔ yanim sa yɛn sa yɛ gyi da. Amen. Sɛdeɛ yɛ ba bɔ mpa yɛ obi anya ɔgye. Aga kra bi na yɛ brɛ na so. Sir. Ɛno ti yɛ so yɛ twɛ course no. So obi frɛ na besi mu a yɛbɛfa no. So obi so afra ne yɛ rap dwumadie ne yɛ de si a. Ba yɛ twɛ mo course no. Ɛmo 3 o'clock no. Ne yɛ sɔre fi ha. Me say ɛnamunti ne yɛ baayɛ. Frɛ yɛ ne yɛ mpa yɛ ma wo. Oh. Na wo benya wɔgye. Amen. Followers of Christ Prayer Ministry International. Asafui Yakobɔ de bedum ɔman Ghana no. Enfie mienu mu an ye wei. Sir. Nanso adansi aba no. Ebu adwene ne tiase so. Na enye sa wo ba ya ne ehwie mu sre ehwie oye bi agu so. Baby. Yemton hu ho. Wo de arsa fa Bible. Na wo ba ye be ya asore se de wo se ya asore no. Sir, na fa ugidi. Fa ugidi ka ho. Na Yakobɔ be fa ye so aboa ho. Amen. Moi mu pesa mu hu bibi no. Se enye ntomago ena nyame tim enya ban enya nyame tim na Yakobɔ no wote ne mamu sir eye tumi eye honhom e de ye adwuma no me invite the whole Ghana munyina mumra so fili agency. Amen. Abrosa tinti bi wo ho baba ne ye ba na ne bo ho. Followers of Christ Prayer Ministry International brana be head here rade here. Yes, I am telling you say you say e different to for ho can we say papa so amen. Ewe ya blemu Yakobɔ yusu ne ma. Amen. And tell fere ngasa hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Mataman TV no. Men TV no. Oh. E ba jabo fry am lowa mu TV set no. Enoti enchakra yo sinam yonu mi asabi. Ne de edwuma de ni nyina ba wi. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. E ba so di na be am free. Akimoda, you but what's up saying? Sir. No, but also say you do my dear Cosema.
Yamisha. But the what's up saying? You. Ejawo Yesu Kristo dirimu. Tu mi esisika. Ya brewase. Yesu dirimu. Yesu Kristo dirimu. Hello, good morning. Ofra no nya bota kakra. Ya bo mpa ya ma onua bi. Na onua no so nya mpa bo a ebeboa no. Ama odi adanse aba. Amen. Akasema numpe. Na yako. Yes. When na afre. Akasema numpe. Yehia college be miensa. Ne bi dwumadie ni nyina ba na wiye. O first time o he ni a every Friday life cameras ni na bibia life obia wa ha ana ye live program ye besre etiefo adofo ni ofu biapa no ani piano se kawa kuma uye dwumakuo bi na wo heye na kawa kuma se all night wosudu odawu bobaba wajuma no be support ye ya yebo wo den na osa yesi nyana tonka amen be bia wo se bia sawuton ko adro sawuton die be boye be so ya sene efi se live program no eyesika so ba so ya sene wo de fe numbers na lines no so do computer na auto wa be so ya sene so be support ya ko adwuma na so wo adwuma to fo na ko bi am Israel so so uni adwuma bi ana so papa kakrai na me wo no be bo adwuma die no a wo de man number no a yeso ye de betua ye bo mpa ya ma obi a be sami bibi kakrai bi ye dia support ye no ye bo mpa ya ma no. Hello, good morning. Hello. Majo dine bi afo ye free. Udine be bi akase free. Oh, me ba cho e anu fra mu nyira so yi na mu ntie ye. Aga kakrai bi ne bi dwumadie na si. Aso ye pedifo Yakobo nhira mo. Yakobo nyam kase. Amen. Sede bia mo jebre na mo ba. Na wo nye Yakobo adwuma enu ho da. Amen. Akatua no Ewurade de ba maye. Amen. A year by this time. Jesus. A year by this time. Amen. A year by this time on TV. Amen. Na Ewurade ye yame. Amen. Na ya hye watre. Amen. Na sika se ma peja. Amen. Afede ye best studio ha. Ni agi one week program. Amen. Ti aka to ho 1 year. Amen. Wa me ni sa. Amen. Wa me na de ba ye ni sa. Amen. Ewurade betumi aye. Na ye mpa ye twa to ni apon. Ye bom pa ya ma adwuma wura. Samdakus. De Nyankopon nam no so e de adwuma we bae. En na ka ba kuma se ya mom pa ye ma no. Ba so mum ya mom pa ye. Ye bom pa ya ka che Ewurade se. He Nyankopon on fa ni pa so nya de kwa wo. Nipa bebre wo ho ana fa asame da akoso. E di kuma wood bae. Ye bom pa ka che Ewurade se be bia wo da sesi a. Jesus. Woni na adwuma ye fo. Tumi biara etata TV station we. Nipa biara ti dem kanche. Sa TV station we rim gu ase no. Ena ya no si o Bible mu no. Na mo adwuma gu. Na mo bra to form. Bia woni bom pa ye Yesu Kristo dira. Le baba. Ye di kuma wo TV ni ko Ewurade ya no. TV na ba. Sa TV station. Sabeda Koranisha. Baby awota. Ewurade ma wa je kese. Wa kese ko ha. Ewurade ma nyansa. Mo won ka bom. Ewurade ma TV station we. Say ya ba tra video. Ana tra wada. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Edadumbuama. Nyamishrao. Amen. Nyamishra production for ina. Amen. Nyamisha aso mbedi fo aso amobae. Amen. So for me say nyamisha. Amen. Prince nyamenya okase. Amen. Be 2 years ago. Me ka say me ba e bia one fan serious. Me ka chere say me nyame ba fa me so.
ama wiase nyina hu. Amen. I am telling you say saade ne beba mu. Amen. Na akufo ado. Na go bon shaw aso pa nyi. Amen. Ye ka che di pa nyina se. Aha de dwumade ni si. Jesus. Ye numbers no, ye free studio amongo so na mo fe. Numbers na wo screens so. O fry na bo mpa he. Amen. Ye osima be du aye wa. O fry na bo mpa he. Efia da bia ye be hia wa ha. Akunu mo ye dene. Nanso awurade ne ye boafo. Amen. Awurade ba hew. Da se ne ye be ba no na wo ho e ma asem. Amen. Awurade hia. Na bintini nyo. Amen. Awurade saw me so. Sanada wakata jemi. Na so say. Na bintini nyo. My name is Valentina. I also watch Kumeru TV. Kumeru TV. Yana yedie keep watching. Kumeru TV aba. Amansane yana yedie mu. Sini papa be na upe bi ahye. Amansane winya no baby ya. Kumeru TV amansane yana yedie mu. Asida yedi mo nyame yedi mo nyame yedi mo nyame asida yedi mo nyame yedi mo nyame yedi mo nyame eyo mo son fofan mensa junior ni me pese okoso na wo hwekuma wo TV eye ya yedi mu yenkoso ahwe nyame enhirao Kumewood TV amansane yana yedimu. Kumewood TV amansane yana yedimu.